Pozdrav, ja sam Adis Mumnović, magistar mašinstva i viši asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Ovo do mene je Adi Pandžić i Vahid Avdić. Mi skupa činimo CGP Design Team. To je tim mladih inženjera zaljubljenika u 3D modeliranje. Mi ćemo vas kroz ovaj kurs CATIA V5 Core Concepts pokušati naučiti osnovama 3D modeliranja u programskom paketu CATIA V5. Za inženjere mašinstva poznavanje nekog od 3D softvera za modeliranje postalo je neizostavno ukoliko žele imati uspješnu inženjersku karijeru, a kurs može biti koristan i za obične dizajnere, kao što smo već rekli, u smislu da u današnjem svijetu gdje sve doživljava svoje virtualno izdanje, tako na taj način isto se dešava i sa proizvodima. Svaki proizvod prije nego što krene u prodaju doživi svoje virtualno izdanje. Osim toga, ono što je jako važno, bit ćete u mogućnosti da krenete s daljom edukacijom u ovoj oblasti. Ta dalja edukacija može se širiti u jako velikim pravcima, kao što su pravci raznoraznih simulacija i analiza koje možete vršiti ako ste inženjeri. Ako ste mašinski inženjer, možete raditi naponske i deformacione analize. Ako ste inženjer elektrotehnike, možete raditi analize magnetnih polja. Ovo je početni kurs, naučit ćemo osnove, intenzivno ćemo raditi, radit ćemo konkretne stvari iz prakse i ono što je jako važno, što sam već napomenuo, znači kurs nudi jako širok spektar daljeg usavršavanja.